kimeze neza kandi ben oya ntujye ugira ikibazo shere ariko ndagenda kwibarize gusa none ndabona ko ndumve uko unkunda ukangurira n'ivyo umaze kungura n'ivyo sana ariko biboneka neza yuko nade gahungu wakagurira imizigo sheri ubundi we ni ibikini twabihejeje nayo kuri kubigarura kandi twabihejeje sheri ubu hari icyo ntakora kweri kugira ngo nkwereke ko wumve yuko noba ngukunda vraiment kubera ko cyambere kimwe nashatse nze twirirwane kwanumvishe mama yagiye ndavuga reka nze twirirwane nge nawe tuze kubona ukuntu dusohoka sibyo ntusubire gushavuka ikote nakuzaniye urabe ni ryiza riratagaza uryamba gusa ukuntu iza guhumura sa ari nta cyizere ufite ko umushiri wawe agukunda kwe kumengo aramaze gukora ibintu byinshi bigaragaza ko agukunda je aramaze kunkorera n'ibitari bike ariko ndamukunda cyane gose ubwabo namangira amakenga kubera y'umuexe atanguye kwinjira kwiyegereza nawe mbari koresha imana nawe ogira amakenga kuyumvira none eske kumuexe atanguye kwiyegereza guys meze neza je meze neza cyane ndashimana rero no munsi ni pasika no munsi mukuru wa pasika n'abakristu abantu babakizwa nibo bemera ko Yesu yazutse yarapfuye arazuka abakristu abamizima nabo bibereye mu maramazani yabo baracari mu mafunguro munsi abakristu bariko barajya inyama ko barajya umuceri abamizima bariko barisonzesha rero no munsi ndi ngaha mu rwa niko ba ale guys ani ale wa mutipe wacu he wa undi uri he ngaha muhira iwabo mu bisanzwe ndibaza murabona hewana urabona ko nawe nyene baremera nyene n'abagatolika na Yezu ibintu nk'ivyo rero yampamagaye je numvise telefone mpamagara ari telefone akunda kunterefonako numvise mpamagara ambwira ati ndagukeneye fasta vyihuta nanje camvuga ati rikantore akim tunyaruke ivyume vyumye ale biko wawe umeze neza ndashima pole ya mushiri wawe ndabona no munsi yakugenda ndamwumva ya shiri wako my wife kuri urukundo rwanyu je n'ubusi ndarutahura kabisa Ninazi mutu umuntu atabona kundaye n'umuntu we muzima ni madawa imiti irabaho kabisa nyatarega urukundo ni nyine wisangamwe hari aparika amamodokare nkaje nigiya nirege atani modokare atani kingana ifitiye ahubwo nyene n'Imana nyene yashatse nyene kumunzanira okay bisa sheri wake umeze neza meze bonda ndashima Imana abandi bariko barategura pasika baja mu birori we waje kwa sheri wa oya natwe turaza kujya ariko dusohoke nta gorira renga okay ale safi laki ndashima pole okay mini shafika sasa njingira ku muri je koresha umwana arijo je nshaje kukubwira cyankoze ku mutima sinzi yuko uzi agatipe karaho kigira ka star mbari ndamumva kuri waridu mugabo uko nyene ntagize amahigwe ubwira ngo ndambone ndabe ukateye nyene ariyo man je kweri umukunzi wanje ndamukunda kandi cyane gose amwe ampevye jeje nyene sinzi yuko nshaka no kubaho uko niwe buzima bwanje niwe ndabikesha n'ingene kubwira ndamukunda kandi cyane gose sinzi agangu rero imbaga shaka kumuntu ntwara sinzi je gusa narumvise ikiganiro kakoze kaye mwari kumwe nawe kwa narumva ijwi giwawe umva ijwi y'umusheri wanje n'iryo jwi
rya Waridu nyene asabanga ibigongwe ibiki n'ibiki ngo ngabo babarire ngo ibintu byinshi mani je birambabaza kweri birambabaza. Nica kiganiro yakora na Waridu, nica kiganiro nakora na Waridu numu ex wiwe. Nimba ari umu ex ne kuriki agwa mukurikira umva nkubwire ntugire ikibazo vraiment no hari ibintu by'amapenzi wumvishe mubwira ngewe sinahoze mwiyama nariko ndamwiyama nta bintu birebire vraiment ntugire ikibazo ndagukunda uriya mbese n'umuntu w'umuguruguru nkujya ntabwo twobana nawe uwo twobana nawe niwe nahisemo sibyo uriya ntacyo mbese kuri ngewe uriya yaragiye kera cyane nta mpamvu rero kugumugira ikibazo yaragiye nemenyesha niki yuko mwa mwaravanye burundu uterute icyambere icyo bimenyeshwa ntiwavuze ko wabyumvise none ko yaje kunsaba ikigongo cyangwa ko wumvaga ariko aranserereza ntuka wegeze wumva mvuga ngo dusubirane nge nawe icyomba ko cyose wocemanga icyakuba ko cyose no kutabona kubera iki ngukunda ntubona ariko ndagukunda nukuvuga rero ibyo bindi ni ibintu bira ni ibintu biba birengana wankundiye ikindi je ntashaka no kumenya utanguye gushidikanya ku rukundo rwacu kunda sinzi ngene no kubwira sinzi no kubwira apana kwajiwe ndafise ubwoba kuzavuza unsiga jeje nyene wasanga ntangwe kwigunga nkuko natangwe kumenyera tugendana dutemberana dusohokana umva ikizera umuntu arakiha sivyo reka kugumushidikanya kuri ibyo ngibyo cyambere ngenda gukunda kandi urabizi cyo ni ikintu uzi utiriwe uraba ku ruhande ndabizi reka na nibyo rero reka kugira urinze guhamagara koresha umwanya kweri byambabaje kandi cyane gose kandi uzi yuko nta kintu turafaje nawe wankunze ukondi ariko rero kiriye ko nagukunze ukuri nyene mbabarira rero umva bireke kandi akwereke je utavugana n'umu ex wawe je ikibazo sibyo we nyizere ufite akahise nanye mfise akahise rero icyambere ni iterambere ryanjye nawe sibyo reka gushavura rero ahubwo hari ikoti nakuzanira uza kwambara no kuri ya shati kubera ko cyambere kimwe nashatse nze twirirwane kwa numvishe mama yagiye ndavuga reka nze twirirwane nge nawe tuze kubona ukuntu dusohoka sibyo ntusubire gushavura ikoti nakuzaniye urabe ni ryiza riratagaza uryamba ukuntu za guhumura sa ari nta cyizere ufite ko umushira wawe agukunda kwe kumengo aramaze gukora ibintu byinshi bigaragaza ko agukunda je aramaze kunkora n'ibitari bike ariko ndamukunda cyane gose ubwabo namangira amakenga kubera yumu ex atanguye kwinjira kwiyegereza nawe mbari koresha umwanya nawe wogira amakenga kuyumvira none eske kumu ex atanga kwiyegereza umukunzi wanje amushakira kuyiki yo bashaka nyene ubugenzi cyangwa bashaka nyene be kora home nakuzana agakositimu kameze neza karakomeye n'agatayirani agatayirani mbatara agatayirani kamwandikisha araza kuyambara ryari dusohotse mu kanya tugira tuze gusohoka sikanatwe ikoti ngo ni z'abatama oya nukuri iri niryo rimubereye niryo sawa naga ari ry'abatama kura ngaho nawe kubera uzi ko atari kubibona umutwe mene nubwo bawusuka panero wazize mu cyumba cyambara ubunyene oya ndiko ndamwambika kugira nawe ubibone ko yabere merci kweri ndabona ndumva yuko yikoti kimeze neza kandi oya ntujye ugira ikibazo shere ariko naganda kwibarize gusa none ndabona ko ndumva yuko unkunda ukangurira n'ibyo umaze kungura n'byinshi cyane ariko biboneka neza yuko nade gahungu wakagurira
imizigo sheri ubundi we ni ibiki twabihejeje noye kuri kubigarura kandi twabihejeje sheri ubu hari icyo ntakora kweri kugira ngo nkwereke ko wumve yuko noba ngukunda vraiment sheri ndagukunda nikakuzana ibyo ngibyo byabara n'ibyarenganye sibyo ahubwo ingo tugende legenda gegi mina rentre sasa ingo tugende nkwambike neza fresh tugende agiye kunyambika hasi ivy'abakundanye ni hatari oya ntutosubire no kugaruka wewe oya none ndo ikiganiro zokireke inkoni ariko asanzwe nahamenyereye asanzwe nahamenyereye ni hatari ni Iwana guys mbona ari hatari kabisa ivy'abakundanye n'abakundanye umukobwa nkujya akundane naga ni hatari akimuturantresha tuje mu bundi buzi twende nani pasika cyo kurya umuceri wa pasika ndabakunda cyane